tuze ise yaragenda mama aramubajije ngo se turihishira hehe ngo mwihishe aha naje ndaje ajana inka ageraga n'aho agiye gutabara aragenda gutabara iwe bama bamwica aho ngaho yamapfa inyoko y'iwacu uziyigiye Kongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio aho muherereye mwese tubaha ikaze mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tukaba dufite abatumirwa badasanzwe rwose aho tugiye kuganira nabo byinshi bitandukanye ariko mu mwanya muto kubera ko ni nkaho badahugutse. Ni nkaho badahugutse ariko turaza kuganira nabo. Mama icara neza igira hirya mu ntebe hanyuma nta kibazo kameze neza. Witwa nde? Nitwa Jeannette Nibizi. Wowe witwa nde? Nitwa Console Nyasamaza. Console Nyasamaza na Nibizi. Nyasamaza na Nibizi nibo tugiye kuganira nabo. Aba bana bakaba ari bamwe mu mpunzi ziheruka kuva mu gihugu ca Kongo iriya mu misozi y'iwacu aho bahunze nabo kubera nyine intambara zitandukanye ubwicanyi bugenda bukorera ubwoko bw'abanyamurenge. Ibyo ni ibintu ndaharinda sobanura hano kuri media cyane kuko birazwi birasobanutse ariko twifuje kuganira nabo kuko n'abana bashobora kugira nanone amasomo batanga kuri bagenzi babo ndetse bashobora no kuba batanga nabo ubuhamya mu byo babonye rwose. Iyo abantu baba bavuga ko iwacu hari ubwicanyi cyavuze se harimo gusenyerwa kw'abanyamurenge, hari bamwe batabyumva bakagira ngo wenda hari ni ugupfa kuvuga ariko aba bana ni bamwe mu bahamya nkabyabigana tugenda dukora nyine tukakira abantu bakuru bakatubwira amakuru yuko babyifashe. Reka noneho tubaze n'aba bana nabo batubwire ibyo bashobora kuba barabonye bitangaje wenda intekerezo zabo kubera ko baracara abana nta nubwo turi buze kugenda tubabaza byinshi birenze ariko Nibizi Karame. Urakomeye? Ndakomeye. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 7. Imyaka 7? Wavutse mu uhe mwaka? Sinamenye umwaka navukiye. Yenda uzonyavukiye. Wowe urabuze? Wavutse ryari? Jewe. Navukiye mu myaka 2011. 2011. Ubwo ufite imyaka ingahe? Kagira 8. Wavukiye he? Yavukiye mu Rugabano. Mu Madegu. Ni mu Rugabano. Mu Madegu. Nibi wowe wavukiye mu Madegu? Nije wavukiye mu Rugabano. Ubwo mwembi mwavukiye mu Rugabano? Siko bimeze? Oya yavukiye mu Madegu, nije wavukiye mu Rugabano. Nakandi kagakobwa ni ka gatatu nitwe naho twavukiye mu Rugabano. Kara kagahungu nako kavukira mu Madegu. Hamwe n'uyu. Mu Rugabano urahaza? Sinohamenya nyavuye nkiri mutoya. Nyasama wowe urahazi mu Rugabano? Mu Rugabano navutse nkiri mutoya. Uhava ariko sinari mpazi. Uhavuye giheke? Twahamaze nk'iminsi nk'ingahe se turahava. Turagiriye garuguruka. Mu Madegu. Mu Muzinda so twabana tubaye nk'iminsi nayo ingahe. Turahava tuja mu Madegu naho turahava. Ni ukuvuga ngo mwagiye mu Madegu muvuye mu Rugabano? Nasoma mwavuye mu Madegu mwagiye mu Madegu muvuye mu Rugabano? Oya tuvuye mu Muzinda. Tuvuye mu Muzinda twinjiraga mu Madegu turayivaga aho naho tujaga i Bukavu. Naho gaturahava tujira Kitengera turava tuzaga muza hano. Aha none se hari abantu wibuka mwari mubana mu Muzinda? Mu Muzinda twari tubana Ishimwe ndetse Jori abahana. Jori wabo yangana n'uyu nguyu ariko ni umusumba. Ni umusumba gato. Mwari mubana mu Muzinda? Uyu nguyu warananutse ndetse. Mwari mubana mu Muzinda? Aha none se mu Muzinda niki wibuka mu Muzinda? Muzinda kazaragira n'ubusagara n'adasakateke n'izuka n'amacoco n'amapera n'amaprini
ibintu byinshi twabonye ruguru n'ihene n'ibipfura n'inka amacoco ubusagara n'ibinyegeri ibinyegeri zagaze bibatera mu nzu n'intozi dore gakaziranye zikwanza ndanazibuka intozi zisigaye zijyana zagaze zibajya mu zina mama umunsi umwe tukajya n'imishiba ndibutse umunsi umwe mama Sizanto yari yagiye n'uyu nguyu amarega ko tubanaga n'undi mandoguga niwe ga Francine rero niwe ga nyari nyagiyega abagabo barasigaye muhira njye na mama turasigara kari agahungu kari kakiri yasize akiri uruja akamba none nyamaza agaruka asanga hagenda mwavuze ko wibuka inka ibipfura ihene uwo twibutsa nk'amabara y'inka wibuka amabara y'inka sinyazi tuyazi inka y'igaju inka y'ikirayi inka y'umukara inka y'umukara niyo uzi n'iy'inzobe inka y'inzobe ibaho inka y'inzobe ntayo n'ikimasa n'akanyana akanyana uzi ushaka gukamisha jawe azagiye umwe akagenda undi muri agasigara twembi ariko cyangwa azagiye mama wenyine akigendera cyangwa papa nimba avuye nk'ahantu agaca agacaga aho baba bakamishaga akayahushukana akazaga hari nk'utuhe dukino wibuka mwagaza mukina tugakina nyine iby'amazu tugakina imigozi tugakina n'intuze we n'ibyo gusona na jederinge tugakina na beya habaga nijoro tugakina n'iby'amashite twatwigishaga ngo amashite tutanayazi ngo haba nijoro ngo habaga nijoro amaze umuntu wakwicara akiruhutsa wakicara ugakora n'akazi kenshi gutyo kandi wakinye ukumva ibihembo ko birakurira bene aha gutyo bwamuje ko uri kuryama mu modoka igihe twari tugihuka tuvuye nyine ruguru uri mu modoka twarushe n'ibihembo twakwicara aho twicaye ibihembo wumvise mu modoka byari bingana n'ibyo wagaze ugira wakinye ayi wewe ibyo mu modoka nibyo byose harimo ujya mu desite hungu abama n'uyu nguyu na najega amazi desite akankikira nyakwigira nka ayiwe ngurantonetse ku bihembo ngakora kuri uyu nguyu aha ngaha urangije ku bihembo icyo gihe ni igihe mwari muvuye ruguru ariko tutarava ruguru mwatangiye gusoma ryari nanya nimba muri mu wa kabiri akaba mu wa Ruguru? mbere mu muzinda umuzinda nari ngiba muri baby class mu muzinda wari utaratangira kwiga utaratangira gusoma nawe ni nyasama mwanje nyari nyatangiye kera uyu nguyu uyu nguyu yari yatangiye mu wa mbere naje nyatangiye nyine muri baby class none se kenshi na kenshi wowe watubwiye imikino mwagaza mukina ni imigozi nyine tugakina na roko na openi openi ni iki ambuce yo nayo na kamusarake ambuce nyine ntitwaba tukibibuka na kibuibuyi nayo tukayikina bababwira ko ariko icyatumye muva mu rugabano ibita ni ibita ibita no mu muzinda ni ibita no mu madego ni ibita nta hantu hatari haba ibita mwigeze usibye mwumva hano muri amasasu kenya hari hano ubwo muri mwigeze mwumva ku masasu hayavuga ayiwe twarabyumvishije Mwarabyumva? ariko uyu nguyu we ngo yari ko abibona ko baba batera n'ibombo rigashikana ariko njewe ibyo sinanabibonye tubyibuka sinanabyibuka wigeze wumva barasa byitayeho pi baba barasa bagaza kugira ngo ni bande bahaye babarasa ayo masasu bagaza kugira ngo ni bande baje kuyarasa ni bamaye ntibamaye n'abasoda umunsi muhunga muva mu rugabano uza wibuka uwo munsi duhunga tuva mu rugabano
ndabyibuka cyo kwibuka naho umunsi mwahunze muva mu muzinda muja mu madege ibyo urabyibuka ni gute byagenze bamwe bakabingiye abandi inyuma iyindi sayidi iyindi bamara bakamagenda nkose kera naka yahunze nguyu yahunze kera ngo tutajanye ngo janire ibintu nguyu ngo nta mwana agira ngo nahoje tujane gabazi yakwikoza mu agasanga tiyakinze yagiye akamavuga nti reka nsope muntu akagenda agasopa yashika agasanga nta kintu kirimo akavuga nti reka mpunge batanyicira muntu agahunga nawe yamarengaza abana akamabajana none se basigase mu nti baraseramo akavuga ngo se nyina abana bari hehe iyo mwabaga mwahunze Nyasama wahunganaga iki nyakabutera kumwana ngashanaga n'ibindi bintu no mama wawe n'igikapu gace guhekaga hano mukirukanga tukirukanka n'akayaga gafata igikapu akacikorera ngasigara inyuma ndi njenyine nyaruha nkabyururutsa nkabifata mu ntoki bikandusha nkabyikorera bikandusha nkagenda ndira gusa mu nzira njewe kagera ubwoba ngo barandasa ndi njenyine kirukanka mama wawe ari hehe ari imbere mama hari najaga ndi hagati y'abandi ku murongo gutyo papa niwe wari wageze mu madegu wa mbere abandi bose bahagaraze kandi baraze tuzigiye twese twari twahunze nabo bayishimwe nyine tuze isi yaragenda mama aramubajije ngo se turihishira hehe ngo mwihisha aha ngaha naje ndaje ajaninka ageraga n'aho agiye gutabara aragenda gutabara iwe bama bamwica aho ngaho yamapfa iwe yamapfa umugore wiwe yamaze baramuhamba aho ngaho mu rugo rwe baramuhamba papa nawe yamaze ngo aduhire aha ngaha ngo tugende mu madego twama tugenda mu madego twasizega bagiye imuhira abo bagore twari turi kumwe twasizega bagiye imuhira babaririrayo bagiye guhamba isi twe twagiye mu madego igihe mwavuye ruguru ngaho nimutubwire ukuntu byagenze kugira ngo muze hano byagenze gute byagenze nabi kuvugira kuri iyi ngiyi byagenze gute Nyasama byagenze gute kugira ngo muze papa yafashe ntuzi tuzi kuharaka ahangaha kuharaka no reka gufasha papa yafashe imodoka itugeza yafashe imodoka yafashe za moto twe tugendera ku yacu moto nawe agendera ku yiwe none se sora kwanza bagiye ibintu za hano n'iby'iwacu ni ibihe byiza n'iby'iwacu iki mukumbuye iwacu ruguru niko ukumbuye Nyasama mu Busagara na sasa n'ubu nyine bw'ubu bwana bwo kujya nibwo dukumbuye reka dusoreze kino kiganiro hano hanyuma wenda tuzongera tubaganirize rwose kuganira nabo ni ibintu byiza cyane bishimishije kandi tuzongera tubasure kugira ngo noneho tumenye uko bamaze kumenyera hano hantu urabona izo ari zo baramenyera neza ariko bari kugenda batora turabashimiye mwebwe mwese mwabasha gukurikirana kino kiganiro na Nyasamaza turamushimiye na Niyibizi nawe turamushimiye hanyuma tuza kubasura siko kwiza ngaho ni vuga ijambo ryawe rya nyuma nawe ntajyo Nyasama murakoze iyo wacu uzi igihe